The fossil fuel prices are skyrocketing. The best answer to that is massive investment in renewable energy. Inarha ezikhambele imbizo yokuchukuluka kobujamo bezulu zichochozela isekelo lemali yokulwa nobujamo obubi. President Ramaphosa categorically denies that he violated his oath in any way and denies that he is guilty of any of the allegations made against him. Umengameli Cyril Ramaphosa uyalandula bona uphule isifungo seofisi yakhe nomthethosisekelo malungana nensolo zendaba yeplus lakhe lePhala-Phala. I'm very satisfied with the performance because we knew we are here to win the tournament, so we have to work hard. Umdlali wemva wesiqhema saboma seMamelodi Sundowns unethemba lokubana isiqhema sakhe soyivikela ibhigiri yeCAF Women's Champions League. Siyanamukela indabeni zesiNdebele sinithulela zona bunqopha ukusuka estudio 9 eAuckland Park eJohannesburg. Akwande. Imbizo emalungana nokuchuguluka kobujamo bezulu eyaziwa ngeCOP27 ikhombele bona kube lokusebenzisana imphathimandla zeGibhithe ekungizo ezisingethe imbizo le eSharm el-Sheikh zithi ukuchuguluka kobujamo bezulu kubeka impilo yabantu engozini. Inarha yekhethu ijayelwe ngumengameli Cyril Ramaphosa kule mbizo. Umnyaka lo iphasi zombelele libona izehlakalo ezimbi khulu ezenzeke ePakistan, enarhakazini yeAfrika nakezinye inarha enarhakazini eEurope neAmerica. Zonke izehlakalo lezi nokusahlela nokukhona kuletha imfundo begodi kuthuselana phasi. Imbizo ekujeje ngayo ukuchuguluka kobujamo bezulu iCOP27 izokukhuthaza bona inarha ezithuthukileko ziqina isithembiso sezasenzako sokunikela nge$100 billion ngomnyaka ukukhona ukulwisana nokuchuguluka kobujamo bezulu. We have sensed over this year specifically a change in the positions of delegations that had reservations. I think this has come about because of the momentum that has been created since Paris, since Glasgow. This is a difficult subject area. It's been floating for 30 plus years, so that the fact that it is there as a substantive agenda item, I believe bodes well. Embizweni le iSouth Africa ijamele isiqhema esidosa phambili ngomengameli Cyril Ramaphosa. iEgypt isijamele njengenkutani zeAfrika nenarha ezingaphasi kweGlobal South. Nakusenjalo ihlanganisela yenarha zeEurope iEU ithembisa ukuphungula ukuchiswa kwezenjiwa ngamaphesenti ayi-55 ngaphambi komnyaka 2030 ukusuka ku-1990 ukuthi nakufika u-2050 ikisiba kusekho. Heavy negative impact on livelihoods. The best answer to that is massive investment in renewable energy. Nakusenjalo inarha yeEgypt ithi yokuphakamisa ukuphehla amandla ngendlela ezokuvumela umnotho wenarha esihlaga ngobona uthuthuke ukuthuthukisa kwemali zobujamo bezulu nendaba yokuhlomula kwenarha ezidobha phasi ezabe zililiselwa ukusahlela ubujamo bezulu obubangelwa ukuchuguluka kobujamo bezulu. Umengameli Cyril Ramaphosa uthi yena akaziphuli imfungo azenzako nakangena ngeofisini yobumengameli begodwa uthi alikho elimbi alenzileko endaba mrarweni yeplasini lakhe iPhala-Phala. uRamaphosa ukutsho lokhu ngemva kokuthi abambe isikhathi abekelwe sona sokuphendula insolo asolwa ngazo. Isikhathi usibekelwe ngusihlalo wekomiti emphenyako uChief Justice Sandile Ngcobo. Imphakamiso zihlobene nezwangobatsho kwetshiwa kwemali ezingidigidi zamadola eplasini lika Ramaphosa iPhala-Phala eLimpopo eminyakeni engaphezulu kwemibili edluleko. Umkhulumeli kaMengameli uVincent Magwenya uthi uMengameli akhangaphula umthetho njengombana asakhamuzi esiwulandelako umthetho. President Ramaphosa has always made certain that throughout his tenure as president, he abides by his oath of office and sets an example in his respect for the Constitution, its institutions, due process, and the rule of law. President Ramaphosa categorically denies that he violated his oath in any way
and denies that he is guilty of any of the allegations made against him. Bandla lamagcwetha linikele umsebenzi wokuqala bona kunofakazi ophathekako na esiphakamisweni sehlangano iAfrican Transformation Movement ATM ephakamise ukwehliswa kukaMengameli uRamaphosa eofisini. Ibandleli linikelwe amalanga ali-10 bona liqedelele ikambiso le ngaphambi kokuthi linikele uSpeaker weParlamente umbiko ozeleko walo. Abasebenzi bakahulumende abangaphasi kweunion inehawu babambe amajima okuchichiriza ngesikhathi sabo sokudla namhlanje inaga yonke. Bachichiriza nje ngapha bathusela ngokuthi bazokubamba umchagalo omkhulu kubangwa ukukhutshulelwa umholo. Emkhulumiswano phakathi kwahulumende nabasebenzi ibhajiwe iveke epheleleko. Solo abasebenzi bafuna ukukhutshulelwa umholo nge-10%, abaqashi bayabhala bathi bane 3% kwaphela. Abasebenzi abangaphasi kwama-union wehlanganisela ama-union ikhosathu bafahla izulu babe baphundwa isikhathi sedina bayokuchagala kuwe-house ye-SABC eJohannesburg. Members of different unions and federations are expressing their views about the enforced 3% that government wants to impose on workers. Amajima okuchagala asenarheni yonke lapha abasebenzi baphakamisa ukuthi uhulumende abuyisele emva indaba yokuthi imholo ikhutshule nge-3% abanikeli 10%. It's only salary. The main issue is only salary. If government they can give the workers 10%, no stress. Abasebenzi benihawa bakile wehouse yesasa bathi bazokuragela phambili nomchagalo bekubeke lapha inlilo zabo zilalelwa khona. Usajamile uhulumende ekhuphuleni umholo nge-3%. IPrasa ithi ilima indima enkulu emnothweni wenaga ithutha abantu emadrobheni amakhulu ibase eduze nakude nanangjalo nanje solo ayinayo umphathi oqashwe unomphela sekumnyaka kwanje kwaqothwa emsebenzini umphathi waphambilini uZola Matthews kanti nezinye inkhundla zabaphathi abakhulu azinamuntu abanye abacozululi bathwenyekile ngalokhu bathi akukanzinzi kule kampani. Intimela zintuthu eziqhakathekileke abantwana abaningi abaya nebabuye emsebenzini kunye nabantwana besikolo njengombana intengo yepetrol ikhuphuka kangaka nje abaningi sibathembele kizo intimela ngombana azibizi khulu. Umraro osihlangothini lezokuphatha kwaPrasa yinto esathwenyako kilomnyaka kwemali waphela iPrasa inikelwe imali emabhiliyoni ngamabhiliyoni wamaranda bona ivuselela intimela zayo nokulungisa umthangalasisekelo kunye nehlangothi lezokuvikeleka. Omunye umcozululi wezemsebenzi uthi kufuze kube nokuziphendulela ebandleni labaphathi bakwaPrasa. Kanti umnyango wezokuthutha uthe uza kuphendula kusasa ngendaba le. Ibhayiswe ngenkulungwane ezilikhomba inkosi eneminyaka ema-28 obudala isolwa ngokubulala indodana yayo eMatsulu eMpumalanga. Ikhotho beyizele inganabususo benyawo nakuvele inkosi uDlamini osolwa ngokubulala indodana yakhe eneminyaka ema-47 obudala uZwelithini Dlamini. uDlamini udunyizwe amahlandla ali-13 ekhaya kwakhe. Inkosi uDlamini usola ngokuthi uqatsha bomaqathula bona badumuze indodana yakhe ngemva kwepi yomndeni. Amagcwetha athi uDlamini unikelwa ibhayili ngonobangela ukuthi mdala begodu uyagula. Igcwetha lakhe limbawele khotho lathi batsho akanikelwe ibhayili ngombana ubuthakathaka. Kanti umbuso akhenge uphikisane nesibawo sebhayili. uDlamini utshelwe ukuthi azibonakalise police stage qobe ngaboLosihlanu kanti uzokubuyela ekhotho godu mhla amalanga ali-12 ngenyanga ezako. Ihlangano ye-ANC esifundeni seMpumalanga izwakalise ukuthwayeka ngezehlakalo zokubulawa kwamalunga wayo amabili emvekeni ezimbili ezidluleko. Isekela likasihlalo wehlangano le-eGarisibande umuzi Manyathi udunyuzwe wabulawa eMkhondo ngelesihlanu. uManyathi bekalikhansela kamasipalata weMkhondo. Ubulawa nje emvekeni ezimbili ezidluleko kudunyuzwe kwabulawa uNorman Ngwenya emhlanganweni ebe ubanjwe kaNyamazana. Ngemva kweveke kubanjwe imbizo yokukhalima izenzo zokukhahlumezana ngokobulili eSentene eJohannesburg. Amakhosi angenile nawo akhalima izenzo zokuvika ngamasiko ekhambiselene nezenzo ezinjalo. Lokhu kunjengombana inkosi yambuso Shaba kwaNzunza Somphalali umphalali wesibili akhuluma eminyanyeni obanjwa qobe eminyaka esigodlweni eKwaGafontein eMpumalanga wathi bamakhosi abakhamisani nezenzo zokukhahlumezana kusetshenziswa amasiko kizo. Umbiko ngokuzeleko uphethwe nguComfort Masombuka. Ronald
bathuthuka musukulila abakadluli ngepata bavele sandrungo mchabela. Mnyanyo banjwa qobe eminyaka ogidinga amagugu namasiko kunye nesikhumbuzo senkosi yakho Thamaka umphalalo wokuthoma. Uphunyelwe ngabadala nabancane abavunula isinto bayokubuthana etatawini lebholo lendawo. Lo mnyanya solo wagcinwa ngaphambi kokwehla kwengogwana i-COVID-19. Izinyani lika Jack inkosi umphalalo wesibili ekulumeni akhe uzwakalisa ukuguguneka nokuswenyeka ngezenzo zobulelesi bokukhahlumezana ngokobulili emphakathini. Wathi babukhosi bazokusebenza ngamandla ukuruthula nemrabha khona umkhongazisiko lo emphakathini. Ikakhulukazi besikhuza nangalento yenzakala eSouth Africa siyabona ubaba bahlukumeza boma, so siyazama ukuthi sibize sonke isitshaba la sizama khona ukukhuza ukuthi abobaba abalisa ukubetha boma, sizama ukuthi ubudlelwane lobusibakhe esitshabeni sekhethu. Nabanye ababelana bavele eminyangweni ehlukahlukene kukarhulumente baphumelele ngokunjalo namakhosi engigodi eziseduze. Meyara kaMasipalata weThemsilani uLisitsha Dikgale uthethe ithubelo waveza ukuthi banehlela balibiza ngevision 2050 lokwenza indawo yeThemsile idorobha lesintu. Sinento esibiza ukuthi umhlahlandlela we2050 othi sifuna ukuvuselela umasipala wethu ngendlela yesAfrika. Manje ke iminyanya efana nale icibiyela kakhulu kule nkulumo nenhloso yethu njengomasipala. Udikgale bowasho nokuthi lokho bakwenza ngomana abafuna isitshaba sihlale sazi bonyana nanyani technology nendawo esihlala kizo zingathuthuka kangangani kodwa isintu sakomuntu kufuze sihlale sikhona. Kanti amalunga omphakathi wendawo athembise bona bazokubambisana khulu namakhosi ekulweni nalezi izenzo zokukhahlumezana kunye nekulwisaneni nephangela lisahlele ngemzini. Bebakhona nabavumi bazokunandisa. NginguComfort Masombuka weindaba ze-SABC ngibika ngikwasomphalali eKwaGafontein eMpumalanga. Ekhasini lethu le-Facebook sibuze ukuthi uthini umbono wakho ngokusetshenziswa kwamasiko nenkolo ukukhamiselela izenzo zokukhahlumezana ngokobulili. Asiqale umbono wakho mbukeli uyalandela. Wonke umuntu ufanele ahlale kuhle kwakhe namkhe emzini akhe. Asingaberegisi imvelaphi yethu namkha amasiko wethu ukuhlukumeza abanye ngobulili babo. Ahlonipheni imvelaphi yethu nalasisuka khona. Ukukhahlumeza ukukhahlumeza wena manje bangasebenzisa amasiko bavike ngamasiko. Abantu bayahlukumezeka esikhathini esiningi futhi namasiko lawa kade lawo ukuthwala akusinto right mkhashi. Umuntu osebenzisa inkolo namasiko ngokuthi ahlukumeze ngokubulili fanele ajeziswe kakhulu ngoba ungcolisa amasiko wethu, ungcolisa nenkolo zethu. Lento yokuthi kuhlukumeza abantu ngokubulili kuthiwa yisiko. Kuhlukunyezwa ingane encane eno-13 ziganiswa ngenkani. Kuthiwa hayi yisiko. Alikho isiko elikugana umuntu ona-13. Abantu bafike benze umkhuba wabo bese bethi yisiko. Ukuphoqa umuntu noma ukwenzisa umuntu into akangayithandi ngenkani lokho akulona isiko. Abantu bayagandeleleka ngaphandle bayahlukumezeka ngendaba yokuthi amasiko athi awuvumelelanga ukwenza so amasiko athi kufanele mawasukume nawo njengabaholi babantu emiphakathini bakwazi ukuthi balwisane nalesi sihlalo. Amasiko into yokuhlonishwa. Nje isebenzisa amasiko ekuhlukumezeni abantu. Awuhlangana njani amakhosi ayikhuze lento. Akukhona lilodwa nje isiko elivuma ukuthi kuhlukunyezwe abantu ngokobulili. Umbono ngiwombukeli iSABC ayizokuthatha umlando ukuziphendulela ngombono wombukeli. Iindaba zesiNdebele sizijamele azithatha ihlangothi. Ukuxhogeka kwemisebenzi kwandise isibalo selutsha eliziphilisa ngesibonelelo sama-350 kodwa abanye abantu abasha abafumana isibonelelo lesi abafana nelutsha langemthambo uthini ngeJamaica eMpumalanga bahlephulekiso bavala imigodi endleleni ezingenako ngombana inthuthi zomphakathi zibahlisa kude zifuna ukungena ngaphakathi.
Indaba yokuthi inthuthi zomphakathi azisafuna ukungena ngaphakathi okwenza izakhamuzi zikhambe ibanga elide nazi yokukhwela isikimise abantu abatsha bona akuthi uhulumende asalungisa ngakelinye ihlangothi ukube nabo kunemizamo ebayenzako. Ngalokho ke bathethe isiqundo sokuhlephula ingcenye yama 350 abawathola kuhulumende bathenga izisetshenziswa zokuvala indlela ukuthi balungise inthuthi zomphakathi ezifana namateksi zokhona ukungena ngaphakathi. Sikhiphe imali phezulu ama 250 eziwathalawo sakhipha ama 50 rand sahlanganisa nenhlangano ezinye zepolitiki ezibhekisako zasihelebha. Amalunga womphakathi athi sesikhatshana lila ngemgodigodi bathi sekhe baltshela nekhansela ngomraro lo. Nanyana kunjalo bathokoza ilutsha ngomsebenzi abawenzileko. Into ezikade khulu hlukumeza inkolo. Inkolo ezisafuna nongena ngapha namateksi akafuna ukuhamba ngapha basitshela ngemgodi ekhona ngeJabe. So ngiyathokoza lamasokana aberekileko ukudonate kwabo bavale lendlela lisithokoza kakhulu simphakathi wangeJamaica. Ikhansela lendawo umncedisi Dlo uyavuma bona imigodigodi imraro khona owaziwako ku Ward 8 kanti uthi bese lebazifumene insiza ezifaneleko zokuvala imigodigodi wabawa umphakathi ukuthi ubabekezelele. Ama-pothole la ayisingeJamaica kuphela ase-Ward 8 wonke. So mina ngibhalele i-public works ngaba umaterial. So bangilethele isikontiri sokuvala lapho. Manje isikontiri sasibereka lokho nangelanga. So ngibatshele ngathi nababekezele then kube nelanga. Nenamnelanga kulasa ukuvala khona sithoke wonke. Manje ngoba nasuwazi lo zomphakathi zinama-political issues ngaphakathi bathatha izinqumo bazenzela bona zakhe bafuna ukubekezela. Inkolo njenganje sezikhamba kamnandi azisagegedi njengaphambilini kuthokozwa imizamo yelutsha. Ngezemali iranda liqinile lingaswana ezinye imali ezikhulu. AmaZulu afuna ukubuyisa isithunzi sawo ngemva kokubethwa yiOrlando Pirates kuma-final wephasano le-MTN 8. USuthu kwanje seliqala iphasano le-Carling Black Label Cup elokudlalelwa e-FNB Stadium ayoqala neMamelodi Sundowns ngomgqibelo ekuseni. Inqhema eziyokudlala ephaswaneni zivotele balandeli bazo. AmaZulu FC athi azovuka ithathe ngemuva kwehlulwa kwamanqamu imbangisayo iOrlando Pirates. Nakuba bathe ukuphazamiseka bathi sebedlulisile emqondweni njengoba sekufanele bayihlalele kahle umdlalo wabo neMamelodi Sundowns eFNB eSoweto. Unfortunately, we didn't get the result that we wanted, but I think everyone can see, and our fans in the first place can see how hard and how much we are pushing to get the best result possible. It's really going to be a difficult game. It's all up to us that how do we bounce back from everything that has happened. AmaZulu neSundowns bezobe beqala ngqa ukudlala kulomqhudelwano iCarling Black Label Cup kulonyaka. Ngaphambilini bekudlala kuphela izinkunzi zaseSoweto iKaizer Chiefs neOrlando Pirates. USuthu luthi liyathemba ukuthi ukuqhubeka libonakala emncintiswaneni eminingi lokho kuzokhulisa igama lale ebalazweni lomhlaba njengoba kuyilo kuphela kwaZulu-Natal kulomqhudelwano. Uyabona umlando lokuqhubekile ngoqopheke njalo. Sikhuluma nje ngempela sonto siyodlala kwiCarling Black Label Cup nakhona futhi yenye ingqophamlando. Kuyakhombisa ukuthi ziningi izinto ezintsha nezinhle ezenzekayo neziqhubeka zenzeka kuleli qembu lamaZulu. Kanti lokho kuyasithokozisa kusenza siyithobe kakhulu ukuthola ukweseka okungaka. Ngomgqibelo ekuseni wona AmaZulu agadulisana neSundowns bese kuthi iKaizer Chiefs engoshampiyoni beCarling Cup babhekane nezimnyama. Eindabeni ze-SABC nginguvusi Khumalo eThekwini. Indaba ezizatholakala ku YouTube SABC indaba zesiNdebele ubujamo bezulu bukhona ngobungela kogosi. Kanti ke namhlanje ebusuku ngo8:30 SABC 3 isiqephu seUnfiltered sizabe sijeje indaba yezenzo ezithinda abathlohipi enarheni le ukulandela isehlakalo sokuthusela kweSenten ngepi. Ungaphundwa isiqephu lesi ngo8:30 kuSABC 3 namhlanje ebusuku. Umusa weNkosi usanele sonke.